Msafara itaanza. Sitaanza. Mko tayari? Niritana-ini riake ria gutindikiriria kuhitithio tariki 30 mweri uta uria Ngwataniro no yaniriire. Undu uria wonanitie Raila ndagutigaga kunyotera utongoria atira. Murugamo wake ukionania kwaga kwenyenyuka. Mko tayari? Undu uria wonanitie kwaga kuhoria ngwatira ya rugendo rwa guthie Canaan. Maitho mothe manyiti mbaru wa Ngwataniro eno maroreirio tariki 30 mweri uyu. Iko Canaan Express. Iko Canaan Express. Ambaye inaenda sasa. Sio. Sisi tutaenda. Sisi tuko kwa ziara ya kuingia Kanaani. Na tutaanza. Parapanda Italia. Undu uria unyititwo mbaru ni munini wake Kalonzo Musyoka na atongoria matiganite. Kalonzo akiregana na muhu ati o marenda thirikari ya urumwe. Sisi wenyewe wananchi wa Kenya hatujashindwa na kuweka mambo yetu pamoja. But we are saying wizi wa kura must be history. Enough is enough. Ritana riri niritumurita mawoni matiganite kuma kuri atongoria a kiama kia Jubilee. Undu umwe na atongoria makanitha aingi ao makimenereria Raila na kumuria teaniria ritana riu na kurongoreria uthii wa nambere. Atongoria kanitha bururi utu kwenda thayo kwenda tuikaranie na thayo to muhaka uthurwo na to muhaka ungiathurirwo nigetha gutieke ati we no we ungithurwo nigetha utwathe ithuĩ nĩ ithuĩ tuthuranaga na nĩ ithuĩ twĩna kura na nĩ ngwenda kuga bururi uyu nĩ witũ na tutikwenda tuthukirio bururi uyu nĩ mundu tukwenda bururi wikare na thayo. Tumesema 30 kuna watu wamehaya hiyo crowd na speaker amesahau kutuambia kama kijana wako amefikisha ile miaka ya kutoka kijana akue mwanaume, tuko na medical camp pale, unaleta akiingia pale akiwa kijana anaenda nyumbani akiwa. So long as whatever you want to do, you do it in a peaceful manner, then you go back to your homes and allow the government of President Uhuru Kenyatta and Jubilee to continue governing Kenya. You can swear yourself as the chief, as baba of anything you want to swear yourself in, but do not disturb the peace and tranquility that Kenyans are yearning for. Mihango ya kuhitithio kwa aya eri ni ikoretwo igitirio gukirikana ati kuri na mugayukano ngwataniro-ini ya NASA kuri amwe mararegana na mihango eno. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.